Bakunzi ba Masepa One TV turabasuhuje kandi tunabifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe na Patrick Makombe, nkaba mbahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Muri Afurika rero turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa cumi, umwaka w'ibihumbi 2025. Bari ku yindi migabane wenda mushobora kuba mutaragera kuri ayo masaha, mutarinjira mu masaha yo kuri uyu munsi nyine itariki 10. Tukaba rero tugiye kwibanda n'ubundi mu burasirazuba bwa Congo, ariko noneho turaza no kureba ijambo Perezida Tshisekedi yavugiye mu nama yabereye mu Bubiligi. Mbere yuko rero tuza kugera kuri iyo disikuru ye, reka duhere mu misozi miremire y'umurenge, aho kugeza ubu twavuga ko ibyumweru bishobora kuba ari nka bibiri bigeze nta humvikana imbunda, nta bitero, usibye nyine igitero c'indege giheruka kuraswa Mikenke. Ahandi hose amarembo yose haragaragara ituze. Ibi ni ibyumweru bibiri bishize mu by'ukuri abantu batekanye baryama bagasinzira nyine, nubwo umwanzi ataraheba cyangwa se ataracika intege, ariko nyine twavuga ko mu by'ukuri iyi minsi mike ishize asa naho hari ituze. Ayo ni amarembo yose agize Minembwe, gusa ahantu hakomeje kubera intambara ni muri teritware ya Shabunda, aho AFC M23 bakomeje ku adivasinga bagana kuri teritware nyine ya Shabunda. Nyuma y'aho bafatiye Nzibira, bafashe n'utundi duce dutandukanye tugize iyi teritware, bakomeza rero ku adivasinga bagana nyine muri teritware ya Shabunda nyine ugana kuri teritware. Iyi teritware ya Shabunda rero ni teritware mu by'ukuri ikungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko kandi itagira umuhanda mwiza ugana ku murwa mukuru nyine w'iyi ntara, cyane ko mbere y'uko ugera kuri teritware ni ukuvuga ngo ni inzira y'ishamba, inzira y'ibibira, iriya fore ekwatoriyale, ahantu hagoye cyane kuhagera kubera nyine ukuntu ari inzira igoye. Ni inzira imwe kandi ikaba inzira y'ibibira, n'umuhanda waho ntabwo mu by'ukuri nyine ari umuhanda mwiza nk'uko mubizi, ariko noneho iyo bigezeho muri iriya teritware ibibazo biba ibindi. Ikigaragara rero ni uko mu ntambara nyine zakomeje kugenda zivugwa muri iyi minsi, ni uko mu by'ukuri nta resistance ikomeye AFC M23 yagize muri kariya karere, cyane ko nyine ari abo bazalendo babo bakomeje kugenda bahunga, ndetse n'ingabo nyine za FARDC zari zihari, nabo rero ntabwo bigeze baresista na gato ku ngabo nyine za AFC M23. Ahandi naho hakomeje kuvugwa intambara ni muri teritware ya Walikale ndetse no muri teritware ya Masisi, aho bivugwa nyine ko abazalendo bagerageza kugaba ibitero shuma, bigatuma ingabo za AFC M23 zibakurikirana, bikarangira zibambuye uduce bari barimo. Ubu rero nuko niko bimeze kuri tere. Ingabo za AFC M23 zikomeje nyine guhagarara neza cyane, dore ko n'ubundi muri iki cyumweru gishize hapasinze izindi ngabo zibarirwa ku 900 zarangije training nyine hariya muri teritware nyine hariya hafi aho bakoreraga nyine imyitozo muri teritware ya Masisi, je crois niba ntibeshe. Biragaragara rero ko mu by'ukuri AFC M23 ihagaze neza ku rubuga rw'intambara, kubera ko nyine
ari za ngabo ibihumbi birindwi zapasinze mbere cyangwa se zarangije amafunzo n'izi zindi za nyuma zirenga ibihumbi icenda, birumvikana gusa nyine ko wenda bashobora kuba batarakenera gufata utundi turere ariko imbaraga zo kudufata two biragaragara ko zihari. Ikindi nanone twavuga tukiri kuri iyi ntambara, ni uko muri teritware ya Walungu mu karere ka Nyangezi, hongeye guhungabana umutekano, aho nyine abagizi ba nabi aribo nyine leta yise ngo ni abazalendo, bateze abaturage bari bavuye mu mirimo yabo, bakicamo abagabo babiri b'abanyamulenge, babarashe nyine ku bw'amahirwe makeya baza kuhasiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje, mu by'ukuri bari abasivile basanzwe bari bavuye mu mirimo yabo, ariko nyine nk'uko mubizi imbunda zagiye zinyanyagira mu baturage, birumvikana ko mu by'ukuri umutekano nyine udahagaze neza ahantu henshi kubera nyine izo mbunda. Masepa One TV rero tukaba dutanze pole cyane ku miryango yasizwe n'abavandimwe bishwe nyine bazira uko Imana yabaremye. Nta kundi twavuga, ni ukubabwira ngo pole cyane. Imiryango, ababyeyi, abavandimwe, abadamu basizwe, abana basizwe, mukomere cyane kandi turavuze ngo pole, Imana yo mu ijuru ibakomeze. Hanyuma reka tugaruke kuri ya disikuru twari tumaze kubabwira, disikuru ya Perezida Tshisekedi yavugiye mu Bubiligi mu nama yateguwe nyine na Union Européenne, ikaba yari inama yiswe ngo ni iyi nama rero ikaba yariswe ngo ni Global Gateway Forum 2025. Akaba ari inama rero yigaga hejuru nyine y'ubutwererane cyangwa se y'ubuhahirane nimba ariko twabyita diplomasi, ndetse n'ibijanye n'iterambere mu buryo bwa ekonomi ndetse n'iterambere nyine ry'ubwenge bukorano, bita ngo ni intelligence artificielle. Iyi nama rero ikaba yari inama yari yitabiriwe n'ibihugu byinshi ndetse no mu karere. U Rwanda rukaba rwari rwaserukiwe nyine na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, muri Congo naho Perezida Tshisekedi akaba yari yitabye iyi nama. Ikidasanzwe rero ni uko Perezida Tshisekedi kugeza ubu akomeje kugenda ahuzagurika, afatafata, apapasa, ashakira umuti w'intambara zivugwa muri Congo, hirya no hino mu buryo mu by'ukuri bigaragara neza ko ikibazo ca Congo cyamunaniye kandi adafite n'inzira, atagifite na initiative n'imwe ishobora gutuma amahoro agaruka muri kariya karere. Perezida rero Tshisekedi akaba yavuze ko ategeye amaboko Perezida Kagame kugira ngo bicarane, barebana mu maso kugira ngo bashake umuti w'intambara. Iri jambo rero mu by'ukuri uritegereye wavuga uti yaciye bugufi kandi aremera ko nta yindi nzira n'imwe ishobora kugarura amahoro muri kariya karere usibye ibiganiro. Ariko nanone ikibabaje ni uko asubira kandi akabidobya, akavuga ati ni jye nawe, ubwo yavugaga we na Perezida Kagame, ati ni twe twenyine gusa dushobora gukemura iyi ntambara. Ariko akagaruka akabwira Perezida Kagame ati biroroshe mu gihe wategeka AFC M23 guhagarika intambara. Noneho ukibaza ute se nimba ashaka ko baganira, yego bakwicara bakaganira, ariko bitari
gutegeka mbere y'uko baja mu biganiro, kuko kubwira perezida mugenzi we ati ndifuza ko tuganira, ngo utegeye amaboko perezida kugira ngo twicare turebana mu maso, nitwe twenyine dufite ubushobozi n'ububasha bwo kurangiza iyi ntambara. Iryo ni ijambo ryiza, wenda yakagombye gutegereza ko mugenzi we amubwira ati "Okay, naje ndemeye tuzoganire cyangwa simbyemeye", ariko agasubira akagobekamo ijambo rivuga ngo amahoro azagaruka muri Congo mu gihe wewe wategetse M23 guhagarika intambara no kuva mu turere yafashe. Mu yandi magambo, ntibizaba bikiri ibiganiro, ni kwa kundi n'ubundi, nko gusa naho agitsimbataye kuri rya jambo rya mbere rivuga ngo perezida w'u Rwanda n'ubundi niwe bazaganira, iwe ntashaka kuganira na AFC M23. Perezida rero akaba mu by'ukuri akomeje guhuzagurika nk'uko twari tumaze kubivuga, kubera ko icyo avuze none si cyo azavuga ejo, ico yemeye none ejo aza agihakana. Ibindi nabyo byasaga naho bigiye gutanga umusaruro, ukumva nabyo arasubiye kandi arabizambije, abishubije irudubi. Reka rero tubasabe gukurikira iri jambo, hanyuma tuze n'ubundi gukomeza kuri actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Ibi rero perezida avuga mu by'ukuri biratandukanye n'ibyo yavuze ubushize i Washington mu nama yizizaga imyaka 80 umuryango w'abibumbye ushinzwe. Perezida Tshisekedi yavuze ko amasezerano bari gusinya ajanye n'ubukungu hagati y'u Rwanda na Congo, ibijanye n'ubukungu ndetse n'ubukerarugendo ku nyungu z'ibihugu byombi, amasezerano yarateguwe na Amerika, bakaba rero bari bageze igihe cyo kuyateraho igikumu cyangwa se kuyasinya, perezida aza gutanga itegeko ryo kutayasinyaho. Mu nama rero y'ubushize yavuze ko badashobora gusinya ayo masezerano igihe cyose u Rwanda ngo rutarakura ingabo zarwo muri Congo, kugeza zo bavuga ngo 90% z'ingabo z'u Rwanda ziri hariya. Ibi rero mu by'ukuri u Rwanda rwavuze ko rutunguwe kandi rutumva impamvu intumwa za Congo zanze gusinya ayo masezerano, cyane ko yari yateguwe mu buryo bwumvikanyweho n'uburyo ibiganiro byari byagiye bigenda bigaragara ko harimo kugenda bumvikana ku bintu bimwe n'ibindi, ariko nyuma nyine Tshisekedi aza kwanga gusinya ayo masezerano. Aravuga n'ibindi yanakomojeho muri iriya nama nyine, yagiye agaragaza ko mu by'ukuri amahoro ya Congo, ibijanye no kuganira byose bizaba ariko hariho imirongo idashobora kurengwa. Yaravuze ati ikintu kijanye na integrite territoriale kizaganirwaho, ikintu kijanye no gusubizaho ubuyobozi bwa leta muri turiya turere twose AFC M23, bati ivyo navyo ntibishobora kuganirwaho, ni ihame
tuzovugana ibindi ariko ubutegetsi mbese turiya turere turi mu maboko ye. Ibintu vyasaga naho nyene ari kuzana amananiza kubera ko ubuyobozi bwa AFC M23 nabwo buvuga bati uganire ariko gusubira inyuma vyo ntibiriho, ntidufite gusubira inyuma nta handi twaja. Kandi mu vy'ukuri niko bigaragara, uravye aho AFC M23 yafashe hose imaze kugenda ishinga ubuyobozi, imaze gutsimbataza amatwara n'ibintu bijanye na revolution. So ubu nyene kubabwira rero ngo nimuhave muje ahandi, ni ikintu kigaragara ko kitaba kigishobotse. Baja hehe? Cyangwa se bariya bategetsi bose babajane he? Baje Sesabyinyo, baje he? Ntibigikunze. Vyagaragara ko muri iri jambo Perezida Tshisekedi agitsimbataye ku mahame yo kunaniza ibiganiro. Kandi koko nyene yagiye abinaniza, muribuka ko basezeranye kurekura imfungwa, kugeza ubu nta n'umwe ararekura. Kandi nico kintu coroshe mu bintu vyose mu masezerano bari banakoze ari iriya declaration de principe y'i Doha, ikintu cari coroshe muri vyo kwari ukurekura imfungwa. Kuko bashoboraga no gushingira ko AFC M23 nayo yafunguye imfungwa za leta, abasirikare barenga 1000. So vyari vyoroshe cane ko nabo bashoboraga kurekura ziriya mfungwa. Ariko nyene leta ya Kinshasa yakomeje kwinangira kugeza n'ubu. Ababikurikiranira hafi rero biragaragara ko nimba barananiwe no gufungura imfungwa, ibindi vyo bijanye n'ibiganiro vyo kuja mu kibazo bagihereye imuzi, ivyo bigoye cane gusumba ibindi vyose bijanye no gufungura imfungwa. Kandi ikindi nanone kigoye kuri Perezida Tshisekedi ni ukwemera ibiganiro bizaganisha n'ubundi kongera kuvanga ingabo, kuko nico biba bishatse kuvuga. Ko nibemera kuganira bazemera n'ubundi babe integre, ni navyo iriya ntumwa ya Amerika Bulos yavuze ko mu vyo bemezanyije nuko n'ubundi ingabo za AFC M23 zizaba integre muri FARDC. Iki kintu rero Perezida Tshisekedi ntagikozwa kubera ko yagiye abita abanyarwanda, abita abanyamahanga, abita abateroriste. Ubwo rero kugira ngo ziriya ngabo zingana kuriya zivange n'iriya takataka y'abazalendo, navyo ntivyamworohera, biragoye rero. Reka rero turebe ico u Rwanda rwavuze ku bijanye n'iri jambo rya Perezida Tshisekedi yavuze. Akimara kubivuga ntivyatwaye umwanya muremure, Olivier Nduhungirehe ahita yandika kuri Twitter yiwe, aho mu vy'ukuri yanenze cane ivyo Perezida Tshisekedi yari amaze kuvuga. Olivier Nduhungirehe yahise yandika ku rukuta rwe rwa X, aravuga ati Perezida Tshisekedi niwe wenyine ufite ububasha bwo guhagarika iriya ntambara, niwe wenyine rukumbi. Aravuga ati ashobora guhagarika iriya ntambara no kugera ku mahoro arambye mu gihe yaba ahagaritse imvugo zibasira cyangwa se zituka Perezida Kagame, ati n'igihe yaba ahagaritse imvugo zo gutera u Rwanda, imvugo zo kubombarde Kigali, ati ndetse abaye anahagaritse n'ibitutsi akomeje kugenda atuka Perezida Kagame. Ati ashobora kubigeraho cyangwa se ashobora kugera ku mahoro mu gihe yaba ahagaritse gushigikira cyangwa se gutera inkunga abajenosideri ba FDLR, ndetse akanabirukana ku butaka mu gisirikare
ndetse no kubanetaraza cyangwa se kurangiza uriya mutwe w'abajenosideri nk'uko nyine babisezeranye muri accord cyangwa se mu masezerano y'amahoro ya Washington. Ati ashobora kandi kubigeraho mu gihe yaba aretse gutera inkunga cyangwa se guha intwaro abagizi ba nabi b'abazalendo, no mu gihe yaba aretse kubatera inkunga mu buryo bw'amafaranga, no mu gihe aba bahagaritse imbwirwaruhame cyangwa se amadisikuru ahembera urwango ndetse no guhagarika ubwicanyi bukorerwa abatutsi. Ati ikindi ashobora kubigeraho mu gihe yaba ahagaritse kugumiza kwiyambaza abasirikare b'u Burundi n'abamercenere, ati ejo bari abamercenere b'abaromani, ati uyu munsi ni abakolombiya, ati kandi ibi ngibi akaba abikora yirengagije amategeko cyangwa se imyanzuro yaba iya ONU cyangwa se ya Union Africaine, bita ngo ni resolution ya OUA yo mu 1977 n'iya ONU yo mu 1989. Ikindi nanone atashobora kubigeraho mu gihe yaba ahagaritse kurasa bya buri munsi akoresheje indege z'intambara na za drone mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko igihe yaba ahagaritse kurasa mu mihana y'Abanyamulenge ndetse no mu turere dutuwe n'abaturage, kandi arenze ku mategeko, ku masezerano ya Washington ndetse aba arenze nyine no kuri Declaration de Principe y'i Doha. Ikindi yavuze ati ni mu gihe yaba ahagaritse cyangwa se aretse gukina politike cyangwa se komedi, ikinamico ya politiki y'urukozasoni iteye isoni yo kwirirwa buri munsi muri tribune ihuriweho n'abantu bakomeye, nk'iyi ngiyi nyine yitwa ngo ni partenariat économique, nk'iyi ya Global Gateway Forum, mu kwirirwa ashinja ndetse anabeshera ibintu bikoje isoni perezida w'u Rwanda, ati mbere y'uko yigira nk'umuntu ubabajwe n'intambara iwe ubwiwe yateguye. Ibi nibyo rero u Rwanda rwavuze mu rwego nyine rwo kugaragaza ko mu by'ukuri ibijanye n'ibyo perezida Tshisekedi yavuze ari ntacyo bibabwiye, kubera ko bamaze kumumenya nk'umuntu uvuga ijambo none ejo akarihindukaho, ejo bundi akavuga irindi bwaca akarihindukaho, ejo bundi akavuga irindi bwaca akarihindukaho, mu buryo nyine nk'uko mumuzi. Gusa nanone ibi bintu byatumye abantu benshi cyane bagenda babigarukaho, aho bamwe bavuga bati dore nawe Kamere yarabivuze mbere, muramuseka mumukuyeho mu mwanya we, none uyu munsi niho mukimenya ko ibyo yavugaga ukuri. Ikigaragara rero dusoza ni uko mu by'ukuri perezida Tshisekedi akunda guhuzagura, kandi rero kuba ageze no kuri uyu munsi akayahuzagurika ni ikimenyetso cy'uko ataragera hafi yo kubona igisubizo cy'intambara zivugwa hariya. Kubera iki? Kubera ko intambara igize iminsi, yagombye kuba afite umusimamo umwe ahagazemo, nimba ari ibyo biganiro akabihagararamo, nimba ari n'intambara nyine data wanje akerura akayihagararamo, ariko akareka kuzaza uyu munsi asa n'uri determine kurwana, bwaca ati nemeye ibiganiro bikagenda byagera iriya ntibigire ico bitanga, bakagenda bagasinya amasezerano, bwaca bakohereza indege zo kurasa
uyu munsi akemera bimwe, ejo akemera ibindi, amasezerano bakoranye n'u Rwanda arayainterpreta ukwiwe, u Rwanda rukayainterpreta ukwarwo, Amerika nayo ikabivuga ukwayo, so bigaragara ko mu by'ukuri ku bwa Perezida Tshisekedi ntekereza ko ntabwo agifite ubushobozi bwo gukemura ziriya ntambara no kugarura amahoro muri kariya karere. Birasaba rero ko agomba kuvaho nyine, bitari ibyo n'ubundi azahuzagurika kuzageza ndagira ngo Yesu agarutse, kuko mu by'ukuri biratangaje cyane kuba uyu munsi akihaye aje kuvuga ngo Perezida Kagame naze baganire, ariko agasohoka akamubwira ngo bizaba ari uko wowe wategetse AFC M23 guhagarika intambara. Ubwo ni ukuvuga ko n'ubu atarekonesa AFC M23. Ibi byose rero inzira yari imwe gusa, kwemera agashikirana na AFC M23 bakicara bakaganira, hanyuma ibyo bumvikanye akabishyira mu bikorwa, amahoro agasesekara mu gihugu, abaturage bagatangira bakiteza imbere nk'uko bikwiriye. Abakunzi bacu rero, reka ducumbikire aha, tubashimire abadukurikira mwese, abakomeje gukora subscribe, kwandikira muri komenti, abaduhamagara, bose ibitekerezo byanyu biha agaciro. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Patrick Makombe.